Hornbill weekend hon in campaign vegan chibai tu ni ai tribal institution government recognized ikam sung siam panadinga sarkarin provisional na piak ADC chi tung ta hi tunin ho lim dinga yai kha a power le a function banga chi legalistic point of view ikam sunga dinga advocate mon hoi mama pu kham khan thuam do ikeu ding hi sir yai so nam tel the jan tu ki pa tu kon ge na hi banga ADC kha ikam sung siam the na dinga chan som suna hi na pin tu kum sung tu ta ma te nang banga na evaluation amao atam be abula para top tan field musical chair ki tu banga ki tu banga nam udan na se manu ya Autonomous District Council chi government ina ai object abol na sana hile sing tang mi te nam ton tol te ade mo grassroots development om theina di aniam pe na pata development om theina di democracy ki patna institution om theina di che hiya to ADC Autonomous District Council ina pen hi tribal institution government ina government pangsok theina institution om suna hiya ho jakina kumtam pi Sangkha joko somsa gilenia parliament in ekon bol sak pen power and function tampion pia awai pen ki dei khoblowina sangni legiatina section 29 na amendment on bolo hoya subject somni le kon helwa mo wai laka a subject tampi oma subject tampi omna laka aniam penina amol penina thepin gel le sanitation chi khong mo water supply and sanitation chi khong तो ए चु चांदपुर डिस्ट्रिक्ट का PHED ना ने कॉल वाई बंग ले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर व्यू नोया अमाउ ले सब्जेक्ट का उमखा है जैकिना हिले ले तो निता नहीं चाहिए PHED डिपार्टमेंट पेन डेट तक ना उमखे नहीं जैकिना autonomous district council in all in on इन कॉल इन उमके माले हिले ले अमाउ ले गेन नहीं थे गे मो वाई अमाउ बो पाव ना पेन बे ही तो लो इन तू चाहिए ना sanitation लमा नीन बोआ खोंग बंग खोंग इना तो ADC ना उन outsource के जेको मो या NGO के खत खोंग outsource क्या वही ले फटो मा इको सुमा सियांग तमा मा बोई जाके ना है पेनी खंग थक ते अडेले सियांग थो ना किसी इंसान ना नी ना पाई ना दिमो ना पाई ना तो nominal fee on लावा इन खत ज़ख़त बंगल लावा मो वही बंग लें ADC ना ही दिम आहिया power and function नो यों महिया वही बाना sanitation इची जाके ना है नीन बोक बंग बोक किलो ना water supply बंग ले माव पर भी ओम खाया मो ये थुक भी गेन माइन मो खबे history लूट ज्वाल दिया देने ले introduction अनन गेन ता 1972 parliament act की ball pen खा बंगजिया कुमसोम नि विंग विंग अन की boy कोरा की boy को ना अहिले a power tom lo limited power ahi जाके ना वाई लाई बंगा power तुआ बंगा तो चु ने वाई लाई चु पोल ngatan school bang len kol thei mo council school teacher te na school pen school class 5 tan pen council no ya mo ama department no ya te pol ngatan en kol theu helele 2008 amendment ngom chen kha class 8 tan on extend on su sau mo pol gat tan council no ya ken kol thei to anagen dana school kha ADC te class 8 tan en kol theu mo school bang za en kol watun to chu adata tak pen aggregate in take maling Sangkhat Walin ka gintai district kamo school Sangkhat Wal district ting ta khwai kha amao role banga teacher te ai kele regularity functioning in koldiya wai pen so mau kha ichi ma bana elected representative mi pte te lai ja kuna MDC constituency khat kha neu chi chi kai chu mo veng ni le thum khong ei town sum bang veng khal le ni khong kia wa kwa pai chu sing tang lama hi le khwa tam kha dewa mo thum li nga bangom khadi वही अखा काउंसिल स्कूल ओमा इचु गवर्नमेंट ना ले तू चिंग ना अतम जो पेन का बिल्डिंग ले ओम खोलो अमुन दिले ओम खोलो ची खोंग इन ओमा ले टीचर जो ओम थो स्टाफ ले ओम थो अलो ले तू नित ना पे थो उमा काउंसिल ना वही जगह तो काउंसिल नो अखा वेटरनरी बंगले ओम डॉक्टर बंगले ने उमा गन डॉक्टर खोंग बंगले वही च डिस्पेंसरी ची खोंग बंगले ओम थो इन a department khat 2008 an be lap no kha subject kha som ni le gup tak pha mo section 9 pe amendment on bol chang kha wai pen kha toy chi ma bang na forest bang tu la ya issue hen khat khat mo conservation of land preservation of land chi bang to e ya kha house agam a hi ja kina to he district council no ya e transfer of chief chi bang le ama par view no ya mo district council no ya wai cha recognition of new village chi bang le district council in a two-third majority approval of yak kile government in pom thei lo chi bang ya khabe kon interrupt zol de mo to i yai a power non gel
Yai ka tribal institution then in Genta the only recognized government institution government institution I lifeline le ihin ko I grassroots level government governance na dinga ka I privilege so imama hi amo hilele tu ni tana ka a function I chang ka simple basic price hike mo ADC ten sa atupi pe na dangge ni ka take a Sunday close volunteer kong to close te wa why volunteer ten ka price hike kong control te lo ya chi bang dongut kai chu tu ni tanin tua tu lel te banga evaluation banga akitu tu lai tam be dek ta ba na mu da khovel hi mem kha ya gen kha economy control ke le kha thil ting ki control zo lo chu mo a main factor pen kha economy pen kwan dominate ta je chu to district bang chu Chanpur district ke chane mahazol len te kha vai te khong ni mo hi le le ham phan nama ma chu he district council purview no kha trade license ki issue the chu et sanadina in a mechanism hoita kina district council non bol thei le cho check and balance bol thei bangjia kina a license pe tu na cancel thei chi nai chu mo business ka gama nong bol le he ka gam te de dan he ro la hi chi pen kha in a mechanism bol lo ja ka kha ija a license pe ai ngai san non lo mo kha hi mai hoida na pai gi ge ja kina tu tung le covid tong ma le mahazon te khon van man su bungo van u selu chi khong volunteer khen khat in vahi ma le hoi pen kha ei unlimited tom loi chu mo very limited tai chu ile hoi ja to a mechanism pen kha district council in kha hoi ta kinon bol le I district sunga business sung bol di te sum me bola ngom di te kha hi pen ro la hi pen hi da na complain hiam bang hiam mo le chu na license su he condition na ki cancel di chi bang be la pin mo yai po na mo thom kon do la le chu hoi ti kon do ut lai khat chu igam sunga covid-19 na mundang kempyo igam mi om te ong pain amao kha vai te kha igam ong tam sem mai wa lam ka khopi sunga hi covid-19 jawa pat license le traders tam piom be namu hia yai kha I control ke wali bang chitu danger namu om be in ka thia en le china tui bong bazar bang vele china ho SP office pai to na lama kha adi ma dor na om tai vai te ngin mo he boy nunga hilele ei loi kha dena chima I disadvantage na mama kha covid-19 no ma le Bangalore, Delhi, Bombay, Kolkata private employee ei lamam te kha layoff ngom ta mo company ong ki khak chi bang anek dom no lo in bahara pek dom lo anek dom no lo chi za illamong pai we we hilele illamong payu hina to vai te kha yet chang kha covid to ma pa to ei district mi tam de mo mi tam de in chin dor bang pung de ichi chang ha yai pen kha alarming ma mo ajak chu economy pen I control zo ma chu I society ki control zo lo chi nai chu aja chu summa poi mo ho ja ka he pen kha restriction bang chi na bol chi le to district council na tu ta na hi pe nu chu amau le min trade license apply chang kha domicile chi ham residence certificate chi khongai ke le in nei te no objection khong bolun hoya asta bang ja hem ki coin hoi ten verify ba bolun piak to mai dik mai a chi ole piau hem mo le hoi ba na hoi khe la kha ja chu nang le ke na dor bol ngei lo pi capital nei lo pi na alung lun na nei lo pi na nang le ken dor fa bol di chi na hi lo chu ile mi ni gama dorong bol di ale ei an check and balance na bol tu di ki hi chu mo ile ho ja ka to kha price high si khong bang khong ban manong punge bange chi khong kha direct ka en kha nit tenga ba ki monitor thelo ki control thelo ile hei pen kha ami pi lama awareness nei poi mo bang chira na awareness nei thei di chi le veng khata ei lammi tribal mai na dora bolte bang cheng khata pungzo he ma khaya pungzo ban vanai siau thei le hang nak pe ki control thei di hoi sang kha vai te na tom zone pe thei chi na mau ba ki nai mo hoi je ka hei pen kha a mechanism hoi tak district council in bol thei chu bang je ki na amao trade license issue to chu trade license issue to na trade license pe mo kilo na a mechanism of bol sa do check and balance om thedi hoi dekha stop le nei wei to district council in a license is to issue to work the hilo mo a poimo le school lom lo a teacher le council le tampio me bele hoi te pin yelma engage le mo a en kai tu dia check tu di le bol the chu yai na point gen kha lam kha mi biten ki zaun ma hi to na gen kha mo dor khaw na ding lam khang sak lam khaw ding te volunteer te tai motor apar khak sa khawa chi thei ja jaw hi le bang jia ga yai price hike mi pite hak sat na thei lo wa mau ki kem mo hi a ki kem ja bang mudi wa hi yai kha arolu bang dang amau
ADC member te ma male ignorance ya ikele working mechanism dia their clip of their wings mo a power ro khaki step ya amau handle thelo ya banga nga idan oi ke personal ve bin chu elected hi wa mo elected hi cheng kha responsibility chu public ya ngai be mo ke elected kat ka hi le ka responsibility chu a public on tel tu te tunga mo amau aspiration bangtan ka sem khe zawa amau hak sana bangtan kapan pizo chi pe ne cho basis democracy mo hele tu ka covid la omin i district council te na sataka ina le gyang man lo je na mi pi hak sana te gen pd mi pi hak sana te pan pd om la yo to mau kem kini yu chi mo a district council la ki dissolve it lo mo hoi kem kini yu na sem thelo function lo chi mo pen chu democracy de chu atamu beidek ta tu tan ki kem la banga ki tu penu nang dana beidek phel le lo chin atamu behin ta 6 month ki extend mo to november a behita chu hilele ho jaga dena again no pen chu ke public elected representative ka hile ka responsibility bang hiam chi pe ni thei poi moi chu mo ho jaga a voter te mandate ya ki ke muhia ai ke le voter te thei pi lo ki ke muhia mo chi bang le questionable mo ma hilele hei pen su democracy a omma de chu thilam nang pen na hi mo elected representative te ke ma den ai le a subject te bang ti de mi pi te mo ho ja ka hei pen chu khowela de or record da de le thil omom thei thil hi chu mo democracy de thil thei lo mo ai chu yai e khagu ke extend wala ki kem la yo mo a leader te chong thu nei theilwa hi banga ADC member khin khat social media khon phun noi zelo meeting le om lo chi khong yai kha to ken ka ngai da na chu de na chi ma ban kha mi khatina chairman ina o tu ta vai homa o tu ta thil hi meeting sam ngei lo du sam ngei lo che allegation um bai thei mo hi le hoi pen ka elected representative hi le chairman MDC khat ka hi le chairman tunga ka responsibility hi zolo na electorate te ke on tel te tunga ka responsibility chumo hoiten bang ngai dan ne ba hoiten bang de u hia ji dei chumo tuna democratic way of protest ai hi le chu chairman ina all ina thil tenga hi in fanom tenga man tang hin meeting a sam ngei ke in amana ama o tu tin aki chalai chile bang ja ka electorate te thei saklo electorate te thei sak di electorate te to protest bol le bele democratic protest nei di mo ajak tu yai pen kha grievance pen kha I address na dina bang chikina press again wa bang chikina electorate te to public meeting again hiawa yai thil hoi lo ma hi hoi jaka na ki sem theloi chi bang ma address om ngei loi chumo hoi jaka yai pen chu ami pi te ki wang ta ma a hia hilele khobela khang to dung zoi na langka bangale whatsapp idang izang thei da naw pang ne chik pau thei nai lon bala o tu download thei be hilele khovel khan to na ichi tu ka igama ong tung ta economy niam le mo hilele bangja ka right thinking citizen te na yai te thil hoi lo hi igama chi bangom lo nei government institution tribal te izat thei om sun pe nu ya I backbone nu pen mei te na hiai tribal institution he edisium ja ka igam leung lei thei lo mo MLR NLR ki nong penetrate zo lo boy jaga chief right bang le hiai ja ki non kan khom la on penetrate zo lo a hi le en he institution government in a parliament on bol sak pe ki mol na da na chiam nui da na hi pen kha I generation phet le lo na tu le tu a present generation le ki thuang mo future generation le thuang le ho ja question khat khang tha tu la ya chu a public ina patai pot khia ka bang chidan na hiu yam elected te ko yam na hiu yam bang hiam na responsibility I dot hun tai chu mo yai khamo elected te kha imo sangun ma electorate mo ai ke le a vote nei tu te le yai te kha no matter what a chingnon diwam 3 bills lai MLA te le kha chingnon wei chu public ten kha ki hai lo ki ignorance til ki hai mil ki manghil bai lo ya lam kami pi te elect vote ke tu di te mo election on nine on party how do we evaluate ko na se mi ko bang te tel the dia ai ke le house a sing noi mi ke le ke CSO te zanga force ang ki hi sak mai ai ke le sumaung ki le hi bang an mudan to area ya chana to chu Chandpur district bang ADC noya town area bang le hang mo last election khong bang le dena chi ma bang na thaguma force ki pen om khollo bang mo ai ja ke na ami pi ten kha awareness nei lo ja ka hi ken chu ka chia a ja chu nang
officer khan na hi ama mahazon khan na hi ama mi house na hi le government bol na den responsibility pen na fulfill ngai chu mo elect a candidate pa kata naw te ke a candidate pan ke yong zone ke a candidate pa ka dei ke na chi je ka ina na tu ta le chu government bol na di mun decision bol na huna nang ka thei ke chen na na ina na om san mai pen kha nang le swak ta tol lo na chu ajak chu sumle pai hawelan in tampi nei lan gari hoi tak nei le chin government a hoi ke le law and order boy di law and order a boy changa za na le imung am lo di na gari le khola ka tai khe ngam lo di mo boy jaka hin kho pin in hoi tak teng le chile peaceful life nei lo di na chu boy jaka elabina ke kana mu dan in chu candidate pa kata naw te la hilowa candidate pan ongzo la hilowa candidate pan sumong pia la hilowa boy jakina hiai mi gina lo te ngam tan na hiai vote heda sau ppq wa badinga bang makalo taw dum ki chu hoi pen i thei khelai chu mo I right pen kha vote nei hi mi khatin vote khat ke ki nei mi house pen le vote khane rong pe le vote khan nei mo in the eyes of law government ne dana mo ki bangai chu I value ki bang hilele ei loin kha lamka kha aso I society ki sian na kha akho sa theite ami tu nga lengte sumhau ten kha hey decision making process a tel so blo mo ko chu itel lo je ka biakil lama ba active invective le I society sia chang if a million effect chang personal life on effect chang I khalam hin khwalion effect chu to na get elite class ai ke le high class mo high middle class te khong hi involve lo na cha khang lai tam pi le mo ai khong kasumu na dei ke bang ma ka pat tuam pi ke ai involve tam zo ye le kha zu thol khat thol ne le thei te khong thanwam bigin imua mo ye kai bol khel ma te la khan next question kon dat ut chumo sia thom electorate te MDC te tule tua tu te namu dan person bangza in law and rules and regulation a roles le responsibility the namua abu khat vele sim khalo den gin tal le om thoya toy mu dan in su denai chi ma bangin kha elected representative de kha qualification om lo hi mo thil dang da na काम की ला qualification है जो दी experience है जो दी चिदाना candidate तुम लोग मौके जिन democracy का वह जगह आउट टूट की candidate थे मो ले आउट टूट की candidate थे ले a decision making body पे जो public है जो ले public देखा ignorance लो मामा ही जगह का वही vote का वक़िया का सांग खत सांग नहीं कम सांग ना सुन खत ले मुलो ना कदे पेन बतेली ना मी होई खत बतेल खेलें इगामन बोल दिख ले के या हम फट पी दे कही के या नोम सदी के की थई लो chu ho ja ka to elected chi te kha dena chi ma bai ne mina hi zo pa chile hanga hoi ke ma hilele dena chi chu thil khat him kha et chana dina pol som pass kam ki lata pol ni le kha mi legal thei lo khong I thun chiang kha office on sep chiang kha asap tem lo kala sap te nai le kha na gel zalo he penon sim zol se sim thei lo chu ho cha ma wa de za lang na chu mo hilele ho ja ka to kha e lo in kha igam kha khang khang to ta chi chu khan to na thu kha ta khang le hilele hi ai la ma kha awareness tom lo in chin dena che ma government bol na dina decision making a government decision making om theina dina kei poimo kai ka vote pen hoi ta ka ba khyak de hi chilam ki ngai sak lovin to ichi ma banga kha elected representative the MDC tal MLA tal MP le qualification om lo hai ja ka a u tut ki candidate thei mo hoi ong chin chiang wala ama government pa hita ama thu lo wa thil ki thei lo mo meeting on samleo MDC lo MLA lo government meeting se le hoi meeting ki tel thei lo pa chu bang chu tu ka gen thei di hile le mo hoi ja ka he pen kha denai chi mama parliament in kha sing ta mi te bit na di adya ka manipur sing ta mi te kha 6 schedule no yala kiom lo 5th schedule no yala kiom lo hoi ja ka igam pen kha den changa nam sang zo te na agamu le ga sak do hi park di khong le sak do museum di khong hotel di khong le ga sak do hi mo hoi development swal lama chi kha parliament in 1972 na bol na mukhi nei we wa why 100 200 year de na enu mo why ni gel ka pom thei ma tu mai le Kashmir imit mu na mo Kashmir status Jammu and Kashmir kham house utun le thei ta chi au ma mo why ke lo in CAB le mi pin de ke le for sound ki jang sak thei ya tu le tu in neighbor state Mizoram te le vai te to nak pin a boya mo ya ka awakening thak
Tripura te history dai le vai ten pum tuam go boy chu ei lam ka sung le wai I lo na ding kha awareness yai kha tua ADC ten again ta amau mo pona tam effective pentela khat chu sanitation no lam ka khopi suan dustbin teng khobu kha amin phat pi ma wa wai lo bang ba tu lai burning isu a khoi khak lo a fight ding dol wa kilom forest tung tang ki gen te bang amau mo po khaw ya forest tung tang le mo pot tham wa mo aja chu ya kha Indian Forest Act pe long ki som gu le ni la ka 1962 la ka ki bol pen kha all India ki extend ai chu mo hong ki zat che kha Manipur le forest department omai cheng kha hoi pen ma on jang mo helele awareness na ki ne lo ja ka 2008 kha Manipur forest department in kha amendment khata na boloi chu forest product him mina commercial thila zuak di khong abang di khong a hiwale aum na pata puak khia ko le mo market khong a zuak de bang de hiwale kha forest department in kha tax la the che chu mo hoi tax la the chang wa a hi le mat le he naum chang wa kha I government court ti di magistrate court hiam judicial court hiam la khia di puak di che chu le mau kha 2008 kha forest department in a mia mat chang wale authorized officer pe aro ranger officer pe in le why ma again de hi chu amendment na bol lai jangoi chu hoi amendment on bol chang wa kha amau mi manu amau court ma again di chi chu nang man tu na nang decision why that's ma na pang ale chu thili thei lo Indian constitutional provision om lo mo hi thei lo ajak chu ken dan boli ke ma jat sa pang di chi chu thili thei lo chu hoi ja ka pen awareness om lo na ja ka ma to bang le neu chi ki boy na ngom ta mo etsana dina a district bang kha aro te loi ai ke le DFO ti te loi khong bang in kha business angle athilo nen ta le Indian Forest Act penon endu Manipur Forest rule penon endu mo wai pan sana kha mion mat mok chang government agency khati mi mat chang kha a parallel body na gen thei dom lo chu hoi ja ka to ein kha he ya a body pe ni boli chi chu district council par ve mai chu conservation of forest preservation of forest khong mo hoi tung so na kha e ga ma kha forest ga mom lo wing chin village chief agam nei to house ate to village chief in house ate agam nei to ja ka tu tunga NHIDCL te na e highway expansion bol na bang ole compensation bang ja ka house ate ke pia a owner approve na wai chu mo India government in ane tu ke compensation pe bang ja ka forest te ke pelo why forest te kha gen sak a hong ma why forest te khan banga de yo why forest te chu ma gen na chu a royalty non piak do hi to forest campaign non forest a dia fa kizat dile permission na lag du why jo chang royalty tax pen mo gam na suk se jaw chu hilele e ya kha by district a south district ka forest gam om lo chu notified jai forest area chom lo chu south district ga why om lo in boy ja ka tu tunga lumpy expansion on bol bang le compensation pen kha village chief ke nga pia wai chu south district a forest omlo na chi le mo forest omlo na chi bang no forest lane omlo mo a hi le sakki kap te khong sakhi ki kap te khong gul man na ngol le aman mo wai ke le ya mo lan valuis nel le ngoi la te kha mit tuil wang jen ala the wa ya te kha dik ya dik lo hoi pin kha the only tribal institution in a district council to ADC purview no ya ma chumo preservation and conservation of soil bang in forest at quality khong mo sanitation water supply chi khong district council am chu to district council pen kha kum som ni boycott nunga 2010 na izang non ta elected kinit hoi te homework ai chu ama udana na bol lo cheng kha forest department omai cheng kha a department un kha ko man the ki ve chamat cheng kha parallel law na um talo chu to district council in bol ta di he te ko parview ma hi chi di tan khat bol ta vele mo I bol nunga forest inong matte te le chu dan niom ki su to ta de vele a hi le dan niom ki su to changa district council in kha hi peng kha ko jurisdiction noi ama hi hin 1972 in parliament in danun bol sak na noya bana 2008 power district council ki belam na noi le ko khuta ma hi ho jaka ko local self government ka jakan ko dan ka bolo hi forest nong lut thei ke ru chitale idan pe ni nala thei do mai de chu ama udan tong ki suk to changa harmonious construction ni chida mo ki gen lem to na chi pe nongom thei de chu to hoi da nom lo changa khama kha he kha forest rule hi ko forest guard ka kani u hin forest check gate kani u
hoi jaka ong pai naman mo ko chumo hoi jaka dena chi ma bang kha forest sanctuary bangom ta chu igama hoi sunga azule avate gamsate bang nang vakap tale chin nang trespasser ita na chu dan phallo vakap on man the yu mo wai kailam te kha forest noi lut dia banga lo wai chu to government in Manipur sarkar kha kailam wildlife sanctuary ti pen propose ana boloi chu mo proposal ana bol chang kha denai chi ma ba kha elam kha awareness ana tom ja kha to wildlife sanctuary bol theina dia bang wildlife omaya bang endangered species omaya wai sunga chi bang notify tom nai lo chu mo bang gam hilele hoi pen kha dena chu hi case pen chet to kha ken kana et kal dan in kha Kolkata nano company ano khek dan to ki bang ka sa mo Kolkata kha CPI government wai kha nano company pen kha gam tui lo lian pi lawai chu nano company ho an panun chin agam nei tele compensate tu mo lo na se ma ahin ko lo na se ma nit tenga kwanten khan kum khata kha lakhan man le sem khelo le nano company kha agamu alo on lak sak cheng kha acro sim compensate tu number 2 kha alo nei te chokidar pion watchman de khomu regular kam nei taw cho company pato au ti chenga cho affected individual te de hoi loi chu sumla tampi mu kam la mulai thala gim lo mo hilele CPI kha onet chang kha sarkar onet chang kha CPI sarkar kha yai le ni chi khan natural resource ai chu hovelom sum gamom leitang om ya mo to he leitang pen khan natural thila pathianon pe pen izu company khatar izwa khel mo le agam pen mang hita chu be hita forever ti chu businessman he company ne tia de khotalu ti ta mo hoyong hita le forever kum khovelom sum mang di hita agam ne aga leitang pen company khota chi angai to cha kha government hi salogin a company pen no khia wai chu nano company no khia cha to Gujarat ki tuan mo hoi to abesi song kemer to ya kha kailam wildlife sanctuary chi tadiun ya kailam lama gam lian pi pen non notified bol ta wai chu hei te hitale a hi de to yen the chu agam nei tu pen village chi pile compensate un ki chi khem pe compensate taleo hoi wildlife sanctuary pen khovelom sum ama wa hi tadi government nang hi tadi mo government nang hi chang a chu a hoya a kai lam kho mi te ki ma kianga wildlife sanctuary affected villager ten ko ya nek zong tadi anek zon na du be chu mo hoi ja ka hiai teng kha parliament in na mo kholin 1972 kha hiai tribal te south district kam te 6 schedule no ya la umlo 5th schedule no ya la umlo hoi ja ka future do after 100 200 year kha mang thang de hi chenamu hiai da no na bol sa ko chu hiai da na bol sak che kha to Manipur sarkarin kha onet chang kha assembly ala phiat thei mok lo chu ei parliament ek pe parliament a repeal hi le parliament a repeal ngai mo hoi de la MP Manipuri na tom ching ne ei pokhe ro lo do a jak chu all India kha tribal MP tamlo ma mai chu hoi ja ka ei tribal te anek zon na tribal te il lo te na pe phiat mang sak di su mang thei chi pen chu parliament in chu approve ngai lo de chu tu din mo na a jak ne hoi ja ka ei pen ka ibin na in chin nei district council pen ka ibin na ya ibit na pen bangje ka e ami asunga ongte man he power and function te bangje ka exercise theilo ichi kha ami pi le ko son hon ta chuma tu tunga yai national highway ki extending mo yai kha compensation ki piak dan te digya amutam penin bangza mu gamdang to rules and regulations juina ya pressure pia yai ke sarkar chi zat ki pia yai kha advocate point of view bangana re pen chu newspaper rale ki mukhaje ka chief association ten rung kim loan ilele government to ki negotiate tu mo chengyat dikho nga reta na bolun leon gom hong cha 32 khom pha mo square feet woi hoi chang kha to kha alampi pen extension on bol ai chang wa alampi extension on bol cha chu hon compensate ke le a villager te da am phan na chu lampi hoi ta kom le communication om le na huwa na tang mai hiam khat mo se khathiam me khat le na zo thei ta ne bile nain ko atu di china transportation problem no helele to a compensatable pe nu chu dena ka gen pa mana government ina ownership recognition on bol na wa chu house te mo hoi on bol na tunga bangja ka dena chi ma manga government another government agency forest ten bangja ka khutong sok the via mi chile in dani na bol lo ja ka chu hoi dali na bol de kha district council power and function am de ka chu in bol di state government apollo di hill area committee apollo hill area committee na assembly apollo di hoya
approve bol den gazette ta pot sak de mo ile i district council sum i district sum ong bit de chu ong bit changa kha denai chi ma he problem ne chik chik te to labor law chi bang he vai ma ha zon te na do lian pi piang bolu ami ki dai lo inungak te tangwal te kilo lao bangza piawa chi le ba ki thei pi ta kal bang da sewa a safety u banga chi le ki wa le ki thei phalo azia chu a safety nang as an advocate na concern e inungak lo hoi chu close door a thil activity som hi ta mo tuna Delhi Bombay Kolkata bangale e lami tam pi dor nga khong aba payu mall khong aba semu restaurant kho ba semu mo a company tom tom kho ba semu ile sexual harassment chi khong tam pin to ko chu hoi cha ma wa kha CCTV camera monitor the dia omgi ge mo ya kha voice standard kha ki juilo tam pi le mai the mo he la ma chu om teulon hile le de na chi ma ma kha a hoi te on gen khiang ngam na du a ebin a forum an om ngai a jak chu et sana dina ke he lam ka vai ma hazon khat dor ba sem ta sexual harassment on bolta hoi ka gen khiang mo le social stigma am ta di vele ke nu ngak ka hi le tangwal dangina si dan en no lo du chiam noi bol nan sang du mo hoi pin ka gen khiak sang a chu ka i ma hoi zo mo naw ba su ke hi leng ne ka i man min nu ngak da nan the pin hoi zo chu ele hoi ja kha dena chi ma ma kha district council in kha nei I parview pen MDC khatina constituency de ma ne wa chu hoi sungen kolli to district council pen chu Chanpur district banglen le chi MDC pen kha abe kai gom che 26 phama nominate te to gom khom chenga hoi hi le hi sunga local self government pen chu I homework I duty tamat tamai chu office bangle activities ti tamat tamai chu hi khong de na chi ma kha complain om theina dile sel bangle bol le poilo abang ja kina ena direct trade license ki pi chenga dor bol te ki control thei tai se ki nei ta ma ile le hoi pen kha de na chi ma bang kha again hiang am na du a platform pen I bol sang ai bol sakit jitu et sanen na lumei khat sexual harassment am ta dor nga a hi le ama social stigma am je tak jakina anunga na min nunga da na ben no lo thi pasal mo lo thi hi le en background na compensate bi ma hoi pen again hiak ngam na di tana platform bang le do thei ngai hoi chama kho sak na di khat bang le compensate thei ngai ma to kha central government ai ke le chief minister pan ma le kam teng ge na mo PHED department a sum tampiong loading abanga mo yai khonga sanitation tung ta bang chidana amount monitor thading state dang mun dang ida le running tape au ma lam ka chu running tape ge lo tape nei sun te le kal kha thum ve twinin pi kin la yai khapang ADC ten bang pan lak the wa ho ya mo to ADC power 2008 chang kha water supply and sanitation amao mai chu mo section 29 amendment on bol na gian na kha a subject gian na mai chu water supply and sanitation o min chin he pen kha district council kha aomma pat kha PG department an omta district council pen kumsom ni I boycott sungale PHED department om tho mo buyen ko lo hilele centers ki bin kha water supply pen kha ngai poimo in to bangale sumtam pi village a omten kha drinking water tui siang don den e bek du chi government policy chu hoi hui chang kha align department da na kha PHED pen un zangu hilele huaya kha he district council no elema local self government ai changa water supply and sanitation pen ama put no ama ama 8 kol monitor do chu align agency pen PHED om talele ya district council monitor abol do na bolo hoilo yaida na hi chi pen ama kha feel a tai du ma boida ne le chu de na chi ba ma substandard ta omum lo de vele substandard ta om lo de in ho jaka to churu Chanpur context bangale tui pen matada ma di ma mai chu mo hoya intake point khat pen kha khuga da ma khatomin he ya bungmola khatom he ya bang khatom koite ma thumo mai chu helele to I compare chang kha koite a reservoir ball pen kha song guk sagi a ki siang ai chu ki filter ai chu hoi pen kha hoi taka a civil society na an et kai pi un chin tu ni ta na water supply hoi lama hoi mo le ya he lama asak lama in talhang dama adima tu yom hoi ting bang jaka intake point ni to bungmala to dama an bol pen bang jaka tu ni ta na hoi ta ka pangson the lo chi chang kha bang ting at sunga ki ko la ya chi pen kha I ngai poimo hoi tu mo hoi jaka MDC pen I chi pen kha public ina muang ma elected representative amau sik leta nga mi pi hak san again tu di chen ko chu PHED department na
staff te chi jen chen government servant hi khatenga lo mu mo wa ya amawa service rule in kan khai chu lela to ya pen kha he ting ting ana encall to the again to the pen kha abodium pen kha MDC te chu tua kha lam ka khopi somi pt public ngai dan mo ke minimal observation in Korea ja suma sum tui supply ading ai kele sanitation mo PHED adia ludi hi chile chu mi tamzo ki pak de om ta kile kiloma ilung sia om ma sa pen chu point car thang nei dia building ko ya ki tung nya chi ai chu mo to winter ong tung ta lam ka khopi sunga i rai one of the biggest industry le water supply tui don ding filter tui kile mo ikisil na te tanker tampin supply wile le kile tho mai chu why overcome ten iki pau hi ai kele yai te khong pai cha asai tu te ham phan ani dan ha yai kha as a citizen bang si dan awareness le pressure ko ten peding bang si piak ding hoi poibo in chin to bang yel le a population to compare cha mo chu Chanpur district kha to town area bang population to kon cha to private ta yai tui filter zo ka tanker zo pen di ma mai chu mo ka ai le hoi te na bang je ka ni tenga ki be lap thei tu ka mai chu mo kom horizon private company ne ti tik tui supply a ina filter up supply to da ai le hoi te ri le nga pen hoi ta ka function the population to chela to ma to hoi te le hing thei a hil zel le a department la oma department government la sum tam pp department dan sang so na mo hoi ja ka he pen kha a check and balance a bol thei du tu pen thu dena chi ma government in institution on pe MDC te district council mai chu direct ma wa de water supply and sanitation om khai chu mo subject ko hoi pen ayet kai long ji ko hi chi chu ken kan mu da na he mo hoi ki en kai hi tale denai chi ma kha chu Chanpur kha apoi mo lo sumisen na tam loi chu tui mo tui bang kin na lo je ka how pen a zong tui kha ipon so nang le kile I don ding le kile hoi je ka apoi mo lo tui hi tun chu le electric bang le privatize nom je kin mo itop ithuna le wa ithun kele midani no ma ong regular ta hoya mo ama bang chu electric department bang le me pai nge lo fi lo mom tho mo hoi ja ka inverter bang de ngai apoi mo lo pia zong pen le sum nei lo je na inverter le ngai chu poi mo lo chu hoi te mo le tun chu electric bang le privatization hi wale ong regular ta afi pia kele wang no lo ja ka mo do bang le water supply khap denai chi ma ba to center government le ngai poi mo chin every village India village som teng teng khat tui don dia ki chinga mu du je chu central government policy hoi ja ka to Jal Jeevan mission chi khomon bolu mo Jal Jeevan mission bang kha drinking water pen mi villager teng in mu na mu du je chu hoi ja ka he running project hoi ta kom pen government yon hi pen kha district council te ong active de helan district council purview na yale ma chu to line department page id chu omma le mo an et call pd te ana guide to di te hoi ta kana se sak to di government agency ma district council omai chu hoi jaga to adena again zoldana covid la omom I district council member te la ki kem den au chi chang ha hoi jaga thil teng atwam to mong so hoi jaga individual khalen in kha vagen gen to le forum government in on piak ten again ke mok chang mo hoi jaga government bill le deng zo lo mo hoi jaga ei main itel te elected te mana ami pi te ngai on he pi na nei lo on nin na nei lo na sem nom lo da no mole bang lo ta di mo hoi jaga ami pi te nang le ke hi le hoi jaga decision government decision make body kha ki pangai chu I vote khatin government he thei mo hoi jaga hoi pen kha ngai poi mo di sum kana mu kha ke a candidate ten ke yong zone kha ke katan auti ki candidate tom ke ka ham phat pdm ke vote ke nom lo ina yom mok changa sum lo a vote ke dimi tam piam moi te non khek changa ngai dan nei lo mo yai candidate penin bang hi so ma ya yai bang a ya chila talo sum ka mo na vote di to chi pen kha e tradition pen kha to churu Chanpur ne chi gen saule ham charge tam piam me dena chi ma government pen kha en ne ki neglect thelo government ong hoi lo changa law and order ong boy changa kha khotang boy ta family on effect changa kha khalama ki pina charge ichi bangle a member pi te ei ma ki vek mo government a tele hi family a member tele charge member hi vek i chang i vek ki boy chu boy pen kha bangai chile a government me bol huna kha ami hoi ma bol ni mo
sum le pa ya ki zo ke ni wai ja ki na he da ni na bol hoi le chu de nai chi ma ba nang contribution pen na in ko na family li le ngai na ginom taka seki le la lo vote hoi tak na ba ka pino government hoi na bol zo le chu nanga le na in sum dam zo wei chu price hike tung ta khabi genon dia mo lam ka copy ka chen tu na winter December ong nai tama ma sing tang lam ter covid 19 relax jen Christmas mang de Christmas bazar ka de ong pai di wei chu vai te thil zuak dan vai te ki loin lam ka traders te mo traders te thil zuak dan fixed price om loan a dek te pan dek a dek lo te tu nya chapal khat khalei pen cheng so hiai kha zakra khalei dei the kai chu sing ta mol pan kha zani na chile kha zal som nga dek kin ki sain chin hiai ki kem na sang lo diam banga nam udan lam ka copy hi price te kha denai chi ma bangin kha how the regulation pen a so the di te district council ai chu mo a full ina implement thei si ke le et sana dina to Christmas season ong hita Christian gama hi hin e ponak thak ke kol thak ke dap thak le hun hita chumo kum khat isi season dana hoi hi jakina he district council in kha traders teng kyang ina guideline so do chu van man khang hiam adik lo takale ana zuak oma complain ki mu ngeng ina license direct ka cancel hi di ye sum ye za penalty na fine du chi bangina order bol le cho hoi bol chang kha denai chi ma bang kha adi pan me no kha mi hing ki tama tamo mai chu school less teacher adi mama bele council no le hoi te khong bang Christmas season kha khat khani hiam kal khat kal ni pen hoi de engage di vigilance group jamo CSO te mo YMT vigilance group ja kha kha khedin hoi te honorarium di chile asing pi man du chi hama refreshment man du pen chu sanction di mai chu council fan apatamo tualam ka boy hoi ma khat chu van ki bang pi dor tom aman u za sabo ti ai kha lawlessness ai chu mo wai lam pang khai sound genon ke da tunia last question tu lai ta ga EDC te mo atam zoi dole sum omlo power ki nei lo chiwa ya ka omlo ya banga nang mudan ya ka excuse the ya power will banga ki tu power omlo bachi na omlo lo mo here district council 2008 amendment on bol na power and function tampion be la poi chu tampion be la pun hoi je ka center apa telephone ong pai mo here ya amawa council sunga staff tampilo me a department tampio me chon wai wa hoi tengle hoi ta ka function to sumo mai chu hilele sumi chi pen kha a limit tom lo wai chu mo MLA pan fan crawl liya mule district council apina laksom ne mule ko fan ne lo ko tom na wachi thei lo wai chu bangja kina a institution ki bang talo wai bele mo hoi ja ka office khata et sanadina asapo ma pio no ma suipa roma akla ko ma UDC ma hoi te lo ki bang lo be ke be a suipa pe ni na ka lo tom palo tam to jina in phiar nom ke mong ne thili the lo chu hoi to ki bangai chu to district council bangle hoi jaka to government in on pok pen ei homework pen dinai chi ma bangina ena igam protect na di bangzia ka ya government ina power and function on piak sung ei district council sunga revenue mu na di sum mu na di bangja ken dana na bollo mo I bol lo jaka forest ina khutong sok ke bele mo lan valu ya lei ngoi apote manu agari manu lei ngoi manu forest tingla a hoi je pen ina district council sunga ei jurisdiction sunga et sana dina ken kan ngai to dan mai chu Churchanpur district council the boundaries tan bang et sana kang wa hita example mo hiai sunga singtanga pata khatina holon poe bangon poe singbi mon pe bango chile yu tal ei district council area sunga tax anala jengni ei lei ki dok khana dina hilele kang vai pel ta phaila ma commercial hilana bahi nawachu for au tale forest department e bang department man tale hoi pen thu to mai chu le ei in sungma ma ki mat sak chi mok chu a government pen a local government pen an omlo ja ka silent ja ke mo hoi ka dan ban dan bol lo ja ka chu dan bol he to village authority ek bang leng government in on bol sakin chin hoi on za tak sak je ko job card ko implementing agency an ko village authority home ki nei thei mo hoi ja ka jai pen ka any homework hi phot le hang ya a leadership pen boy ke ni mo I homework hi di a hi le tuna le lo bol na dina yai igam pe na igama sing le lo te
bit na di na district council na tu ni na yai bi la polu tu hin Churachandpur district ka din amau local law ya bol tau hoi che custom dan pe nu ki ten dan ki mak dan mo hoi che nga nu pa ki gap dan ai le khut khial tung tanga custom dan ai hi teu kha hoi ta ka district council na yai pen common uniform common law khat bol de hi china tu ni na to sitting ane hin proposal apua hin chairman ina phuta loi khiawin local a jurisdiction suma Churachandpur suma zat di na bolu ti le khan vele ki zalo we ti lamo mo ja kai homework hi di pen kha denai chi chang kha elected ichi chang chu dan bol de to MLA chi chang member of legislature assembly ki chu dan bol tu de palai sol te chu mo to ilamin kha dan bol tu de mi palai sol den kha businessman dana ni tenga sumbang hisab pin ko ya mudi he lama pai tamai he lama chi dan he vai ma ha son te dan su hisab di dan ni na isip som che thini thei lo chu mo ma ya kha ina pe ni hi di to pastor bang ile ana pen chu pathian thu mi pe te la khan hil di pathian to ma ana ki ho na pe no mi pi te la kha un puan jaw di te chu mo bible tung to na hoi pen kha hoi ja ka mi hin kha ina ton to mo hoi ja ka to chu system pen kha ADC a system male collapse we chat jim mo achim hi lo in bang ja ka hoi motor khat a driver pa ke le gari tai the ngelo ti to ki bang na nom mo no hoi ja ka yai pen ka ami pi te no awareness ni di bang ja ka yai tribal institution government non recognize government agency om pen in mang ja ka jang ngi lo mo mang ja ka in jang thei lo mi no India government ina ele ki dop sang na di tribal te kha ni mola hi atwan twal lo du agam aleyu nam sang zo te na balak sak khadu ho ja ka dan khatai gak sak ke le ki thei lo de chi ja ka hi mo ho ja ka he ya pa district council in kha to mi tam pin ban kha power nei lo hi yai be ro ma hi khong ti bai tu mo he ya le le kha khat district council autonomous district council Churachandpur ina na bol mai chu 28 November 2008 ana bol o min chin he hulai kha CEO kha helian thang le thai chu mo CEO holai kha khumu jamba kha mei te sing ta mi khatin mei te ke gam zuak de ga chu azok dek changa he ya CEO ana tu kha helian thang le tin kha CI pen kha MLR NLR ya district council pen to autonomous district council noya a role dung zuya sing ta mi gam kha general le thei lo hi ho ja ka ya transfer hi thei lo di chele khana pek changa hi thei lo mo ho ja ei lon kha a bel hom mai bang ma zat thei lo ki chu I homework I lo I sunga hi di tamatam hoi ngai sak mo lo mo ho ja ka I dan bol tu di MDC chi bang le local law bol lo ai chu a bol lo zia kwa to I boy na tu le to I boy na khen khat bang forest department ina khutong sawung sok isa ai le bang jaga forest department ne khutong sok thei chi le asok thei na de na ko na hong sa ki chu sawan di china abel hon sa na ko le zo nge na ba ne hia naw pang na ba sok hia mo oi to ki bang kha in chin wa jaga yai pen hi de na chi ma bang ina ke le forest minister pa ke le ka gen kha ka ngai po mo ja kina mo jaga Churachandpur South district bang forest ga mom lo notify ga mom lo ai le forest department in mang jaga tax la utte man lo ya forest product ka hi chi mo ko ti gen cha khamau le boy patawo chu mo ile adan dang de khek alternative law pen district council in bolina Manipur sarkar apolo di Manipur assembly polu chang hoya I approve zo le ga site tang pon di hoi le chu akwa kon vai pol le adan on sa pin la thi di mo hoi na ki jang thei di igam sung hui nun dani chengina ngai tua tham ching ma ba ma tribal tampi te boyhood na ma harau thial problem bang yer khanai ke wai ke le more lama eviction paidan te bang ye chen wai lo in le gamle nam ki tu na hi gam phe ki tu na hi tampi om ta wai jeng gam suwa awareness na satakin legal taka hi awareness on petheading tu nia I advocate mon hoi mama pu kham khan thua min yai da naun ho pi the jen ki pa hoi ka sa tu ne take away point ding hi le bang hiam chi le ADC pen kha motor a driver la tai thelo bai ko imok lo ding hi bel home pi chi wa sumum lo chi wa yai te kha excuse mai le kiloma to why jeng district sung siam hoi thein dinga government provision on pia 26 ADC 26 siam ADC bangza hi bin ten kha hoi tagai it mo pon tel responsibility la a tunia musical chair kha top sana mo pon na bang hiam chi kha ingai sut hunai ta hia wai bana voters tele
ami piten le thei ding khar chu yai te khatel ching tak la ya wa ten vai hom le igam bang sma ke khak di ya dan le du ni thei taw ya ai ke le sum le pai te i ja ai ke le vote zuak ja igam sung hong be mang ni yam chi kha ngai to na thei takai ya chu ne hon bil weekend hon ia thei yai ta na ya YouTube law enten na ngai dal na opinion adan telon study la na ngai dan telon kum to zelin kon gen hi uthom ya sonan tel jan tung ki pa kon gen non hi